pia taha keisi, pia moi whakatonu ke whakapekia e kupu ko hae e tautea haha o a tamasi. E tia koe ngai tefto I whakaukau ia e whakatonu koe ni, e o whotu atu. Ko rota ke tari e ti pote kupiti la, whakawaki pa moe la whakanganga, whakatonu ni, whakamaniwa. Te au kia te tawhatawe puloka se aso a len tulsi len te moare tu nuku sa miku tawai pulu le moske la tu wa tau me fiui e kinista na ngai whaut funua e kinista mo ui e kinista tak mamata e pere mia leo reo e kinista ki muri mo e kautoa ina fio e kinista ako e kinista whakatawaki e kinista ngai kautoa business e bureanga e kinista ngowe hisalin haines plinis kalani wa fotofiri e kinopere tu afitu e kinopere fohe e kinopere tu pakano e no pere tu la kepa o ku loto koto ge ho I kuni ko toko wo fulmata Malota hokat ki hono la tu hua ai la whakanga whatonton whika hua ki whamanga polisi. la franga fatunton fikaua ki whamanga polisi wanoa wa fa ko la franga ki la ki fatunton e la ki whamanga polisi wa he hiwa wa he tolu poini hong fulmaua o duduni he tui me wharearea o tonga I whakataharea o pureanga o pehe ulagi hi nganu nou me kamatanga aki kupusi I taha ewi e laoni ko la fatunton fikaua ki whamanga polisi wa whema o fulmawha Ek Mr. Police. Sia ko fotu at peke e tu hifo. At mo ila ko ni ki he komika kato. O hange pe ko ngai la ko ki moa. Ko alignment pen yo ngai texto ila ko ni ki la fo mai I he la ki he fama ngai ai kauleka. Alo se. Mo kupu ek Mr. Police. Se o hange pe ko nai o kunau fela lave ka to pe e ka ko no mahu inga me kamata pe me ku valu a pe ku to no a no ke fai hono talanga te ftoi lao pe alai ni leva e ulao ko ni kia malo se O hiwa pe kupu la ko ni. io o inga ko kupu fika tolu no o ku vai kupu valu ku ta fit ku ta val ku ta heva ku bua heva ku to no ko uhinga pe he ata malo se Ek ton palmio. Ia se ko e pege ke ko pege tu fo ko ku mawinga me ko nu o ku fa ha mai ai tau te ban ki he ki ta e ha wa fa ke tau si fa le pege issue ko ya ko ha ma fai to ton ke ton ke ho ko te fa hinga tau te ban ni pe mo ni pe fo tu mai ke tamate ya le kopu tonu noa ke tuifu I tau kala noa ia ni malos Oik koe la whanganga o ku hiwa pe kupu ai o mo whamea mai ki e tefto I lao ai kupu koe tefto I lao whatontonu he la whanganga koe ni hangi ko mo me mai ke kupu tau noa me kupu taha fitu kupu taha walu kupu taha hiwa ka koe la kupu whai kia e whimea aki o ku hiwa pe kupu ai ko at peke mo mea I time ko ku mo mea mai e he whare area ke o mau hala hen sa timu de kot koe whare tau ngau ki penga he kupu ko os whawhika te la whanganga neongo tau whatatak pe koe kupu whika ono o me whatontono ia kupu taha walu o te whtoi lao ka ko hiu tau wheme aken ki he te whtoi lao koe ni kurotonga lao te mo whakarea aki ai kupu koe I he la whanganga o I kai koe kupu o whatontonu he la whanganga ai mo mea mai mo tori he te whtoi lao ko ai pe whamahino I na lawa taha tau reko tiha tau e nima me hen o na whiukum na tonu ai kupu tau noa me mai ke whawhonga
hiri ko ia ko la whanga ngau ko pehiwa. Kai peki mahine tau whi mea ki hoiki. Ka taho kwat ki he lau hono ai ke mea mo loto ke hoiki. Ai ko ni ke foto me Mr. Polisi popo ke ton pai mea tuifan ke komika kato. Ko ke ka ki ta palot ko loto ke whahamani. Siapa ka kita kata fi pulo ka sa soren tu si rente mo de tunuku sami ku tawai pulu de boskela tu pada me fi hui ek mistan nga fa fonwa ek minister mo hui ek minister tak mama tamelau ek minister ki muri me kautal na fio ek premier leoreo ek minister ko ek minister fa da wagi ek minister nga hi business e buranga ek minister ngowe hisalin haines plinis klan val fotofir ek no peritu afitu ek no perifohe ek no peritu vagano ek no peritu la kepa. Saya waktu itu ko full mata. Ko kai loto ke foto whahamani ma. Ko kai ha whahaloto pe. Ikse. Ora wai ki tate vai ki tu hi whai ki kom kakato whatah pa mo e lipoti ai komit lau whelawe i pe pa mo e la whanganga. Whapo nima tas nita, ni pot komit la fika tawaru wafi o nima, fika akume la fika wano wafi o wha, la whanga whatontonu, ki kau ofisa, whawai whanua, ui kau ofisa koro. Karake ki lau mai ripoti. Aho wha e peleri wano wa nima, lot whawanua e ksea, wharerea tonga muku alofa. E ksea, ripoti fika hongu fulmavalu wano wa nima komituma ke lao, Fika ak mo la whakanganga whakatonton ke kau ofisa whakawai whanua me kau ofisa kolo wa whima ua whulu mawha. Ko whakapapa mo whakahokot ke whetū na report fika hongo whulu mawalu wa noa wa nima a komituma ke lao. Fika o te report ko nima la whakanganga fika wa noa wa whima ua whulu mawha. La whakanganga whakatonton ke kau ofisa whakawai whanua me kau ofisa kolo wa noa wa wha. Whakapapatu Famon na bolsa mi kuita vai polu se komito mau ki he lao. Ka ke lao mai ai ngau e komit lao. Pa mo whama popo. Es whama niwa. Pesfa ngau e komiti ki he lao whakanganga konga o no. I ahu fulma wha katopa ua no wa wha. Ne whakahoka e whakataha e komiti whakawaki mo lao whakanganga. Pena whakamalai e atensioniare e pui tu o mo ngahi mga tuunga ki hono fuatu e ngahi whakatontonu i la whakanganga. Ko ngahi whakatontonu o fuatu i la whakanganga, ki whakakau i te whitoi lao e ngahi whatongia whakalao, statutory functions, o kau ofisa whakawai whanua, mo kau ofisa kolo, ai au ha i lao atonga ki hono whakamau i o tau tupu. Ko ngahi whatongia mahui ngai ni ki hono toka ngai kina i tau tupu i ngahi kolo, ngahi wahenga. Fitu o futu i la whakanganga ai ngahi whatonton e tolu ki te whitoi lao. O wha ai ngahi whatonton ki te whitoi lao i whakalahi e. Futu i la whakanganga ha kupu ua fo o uhinga irea. Koma walu, o i kai ki iai ha kupu ki ngahi uhinga irea i la lolotonga. O whatonton e kupu ua te whitoi lao a ki hono whakahua to ha kupu ua fo o ko kupu ua a. Ai au iai e ngahi uhinga irea ki ngahi irea tamasi e taha keisi mo e taha tautou mau lao. Ko e tau mua whatonton ko ini ki whenā pasi mo e ngahi uhinga irea i he lao atonga ki hono whakamau i tau tupu wa noa ua wha. O whihoko taki re vai e ngahi whatongia o kau ofisa kolo mo kau ofisa whakawai whanua i hene whakau aki mo tau tupu i he lao atonga ki hono whakamau i o tau tupu wa noa ua wha. Whakatonton ki te pire ua o te whitoi lao, koe ngahi ngā aue e kau ofisa whakawai whanua. Koe te pire ua o te whitoi lao, o whikau akia mo ngahi whatongia whakalao e kau ofisa whakawai whanua. O whakatu i he lao whakaanganga ki whakahoko e ofisa whakawai whanua ha ngahi whatongia whakalao, kua tūtuun kia i he lao atonga ki hono whakamau e tau tupu ua noa ua wha. Whakatonton ki te pire tolu o te whitoi lao, ko ngahi ngāue e kau ofisa kolo. Ko ngā honga fulu. Ko te pire tolu o te whitoi lao,
o whekau aki a mga whatongia whakalao e kau ofisa kolo. O whakatu i he la whakaanganga ke whakahoko e ofisa kolo hanga whatongia whakalao o tūtun kia i he la o tonga ki anu whakamau e tautupu ua noa ua wha. Ngahi ka beinga nei tokanga kia i e komiti. Kau fulmataha, ne mau inga ia e komiti e ngahi ba whenga e aki e ngahi kup whekau ak kotoa pe. Kau e kau ofisa whakamahi whonua me kau ofisa kolo i ngahi ngāu e kena toka ngai kina e tau tupu o whakatatau ki la o tonga kena whakamau e tau tupu wanoa uawha. Nei tokanga e komiti pe malawa ki kau atu hangahi kupu kehe ki hangahi kulupu pe komiti o whakahoko e ngāu e ki whonga whakatontonu e tau tupu. I he tāri me adense ni are o malawa pe ki kau atu hangahi kupu kehe tau te fito ki hani o nau whenga ki wāo whenga he koloko ia o hange ko whai whekau o koloko ia pe o ata pe ki hataha ki kau ki ai. Tutun te au whitunga fulmani ma kupsi i ua konga a he e. I he hiri no wakai i ai la whakanganga nei whai pau pe ai la whakanganga ki he tutun te au whitunga fulmani ma kupsi i ua konga a e o e toh tutuni. Whakamabobo, mga whakatuu. I hana whakamabobo, ko ka kato ai ngāu e komiti ki he la whakanganga whika wanoa o e wanoa uawha. La whakanganga whanondon ki kau ofisa whakawai whanua me kau ofisa kolo uaf maa uafun maa wha. Pea ku whaipau ki he tutun teo whitunga fulmani ma kupsi ua. Ko kuato e whotu a komiti. Ta whakaloma ke tari a report whikahonga fulmāwalu wanoa uanima komituma ki he lao. Ua whakaloma ke area i a la whakanganga whika wanoa uawha. La whakanganga whanonton ki he kau ofisa whakamahi whanua me kau ofisa kolo wanoa uawha i he whakalahi a. Like Well, e mai se a komit lao, wawa tani. Tam moe whituna exam, tam prinisi moe ho ik me pa whare exia koe te whitu tau mua e lau whanganganga koe ni ke whena pase ngai whatongia kau ofisa whawahi whanua pia moe kau ofisa koro i he lau rotonga mo nau ngai whatongia o ha koe ia i he lao koe ni ki he whakamau i o he tau topu e sea whotu ai lau na whatontonu ke whakalao e ngai mawhai o tuk mai e lau atonga ki on whamau e tau topu e o kau ki ai ofisa whawai whanua kau mai kau ofisa kolo e sea he teimu whahoko e ngai komiti anga mai ni koe ni foto koe ni. Foto atu ripoti sea. Ko roto ki tari ai ripoti komit lao, whika pa moe la whanga whatonton ki ka ofisa whawai whanua me ka ofisa kolo whahana nima. Kia o ka teita whatawhi puloka sa swalen tulsi lentei. Moare nuku sa miku tawai pulu ngā tau me whihui ek minister ngā whalat whanua ek minister mo ui demos ke lātu ek minister tak mamata me lao ek minister ki muri mo ka tau ene fio ek paremia leo reo ek minister ako ek minister whanawagi ek minister ngā business e bureanga ek minister ngowe ek no pere te afitu ek no pere fohe ek no pere tu ila kepa se au to veto ko wanoa Ko ki ka roto ki he ripoti komit lao whahana nima. eu vi kai ha whahalo to pe ik se Ka ke ka ki la tu o mai la whanga whika o no wa whiwa wha, la whanga whatonton ki ka ofisa whawai whanua me ka ofisa kolo. la ngang fa ton ton ke ka ofisa fa vai fo no me ka ofisa kolo wa no wa fa ke la ngang ke la ke fa ton ton e la ke ka ofisa fa vai fo no me ka ofisa kolo mai balu punyo to o
o tutuun e tui me wharearea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Kupulua ki hingoa no uhinga irea mo kamatanga e aki. Kupusi taha ewi e laoni ko la whanonton ke kau ofisa whakawahe whanua mo kau ofisa kolo ua whema ua fulmafa. Mr. Lau. Tapa te ngai whituna ki sea. Whanau pe sea ki tui whamua e komika kato i he kupu wha o uha e kupu wha ki sea mai ki kupu si iono ke whakahu aia ku uhinga ki whai kupu si iwani e ki sea ke whakapapau e mawhai whakalao koe o mawe ka usa kolo me pe whawahe ke whahapa ke nao whai tutu ni e ki sea koe o whatua tu sea ke tui whamua ke te whai ki sea ma whakai ai ngahi mawhai koe ni ke whapapau i o ku alai o inline pepe ma e wana o pe ato ha fainga me exia ke na fama ko inga sia ko foto ke tu fa komi kato ia kupu ni malo Ia popo ke foto ik Mr. Kat ke kake tapat ke pot ke tar ke tuhi fan ke komika kato la fa langa fa hamanima. Sia wat kati ta whai puloka, tumsi leintei, moare tunuku, sami ku ta vai pulu, ne moskela atu, wa tau me fihui, ik mista nga ngai wharat whanua, ik mista mo ui, ik mista tak mamata, ik mista ki muri me kau toa nea fio, ik pare mea leo leo, ik mista ako, ik mista whakatau aki, ik mista ngai bisnis e bureanga, ik mista ngowe, Isalin haines plinis kalanival fotofiri, ik no pere nuku, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu la kepa. Loto kiai e toko wanoa. Koe ki kai loto ki tuhi ke komika kato ai la fa langa fa hamanima. Ugi kai ha whahaloto pehe iksea. Maro ik ta hokat ki e whapo nyono o e ngahi report committee ko report wha o sipen. E ko report committee lao. Whika tahi wa wafe wa nima. Whika kue lao whika wa taha a wafe wa wha. La wha ngā whatonton ke wha maa ngalahi. Ka ke lao mai ai pes wha. Wha e beleri wanoa wanima, loto whanua iksea whanerea tonganu alofa. Iksea, I bot fika hongo fulu mahiwa, wanoa wanima komitu mabi lao, fika wak me lao fika angang, whatunton ki fika maanga lahi, wanoa wafa. Ko fika papa mo fika hovat ke fituna, report fika hongo fulu mahiwa, wanoa wanima komitu mabi lao. Ok fika wak e report ko ni me lao fika angang, fika hongo fulu mataha, wanoa wafa, lao fika angang, whatunton ki fika maanga lahi, wafi ma hongo fulu mafa. Fika babatu, Pamonyo na bolu sa mi kuita vai pulu, sea e komitu mau ki he lao. Hokat ki pesfa, nga e komiti ki he lao whakanga nga. Sia ki pahat no. Mea tena tukang ke minister lao ia. Koe kupa kupu. CEO no ko hinga pe ki patongia e opsia kolo. Sai pe ko buia pe patonton lao. O hinga ko CEO no ko hinga pe ki patongia e taliui e opsia kolo ke o pure ka monke. Na. Pila e meo fe ala ke. sia Ik mistala. io ko hinga pe sia ko hinga o ku iai ai o tutun he lao ia ai me ko ke ngata me ai fa ma ko fa o skolom mo e fa va he ki to ai ku wasabe no outline be fa lao ke na to fa na to me ke ka ko ia pe ko ya ko sia ko hi ke la ma fa na mari ki to fa sio ke fa pa pau o ki kai ke tau pe he ke fu over ia totonu ai whanau, whai o mea pe. Koina pe sera kore. Koe hoi, tau si whakalaka tau tonu hena, ko stu uhi whake komiti ka kato. Koe ripote nia e la whanganga whatontonu ki whaamanga lahi. Koe peke karaki hokatono lao mai pesi ka wha a ripote komiti lao. Nga komiti ke la whakanganga konga nima.
Nei whakahoko e whakataha e komitea a honga fulmawha ka topa, ke whakamaalala e lao whakangangani. Nei whakamaalala e atenseniare e whatontonu e ua o kufukotu mai e lao whakangangani. Ko ulak whatontonu ke whaitatau consistent ai ngahi uhinga i rea definition. Pe koe ngahi rea ki tamasii, pe taha keisii, pe koe taha o tautou mau lao, ke whenā pasi mo e lao atonga ke no whakamau i o tautou pū ua noa ua wha. Ono, koe whakatontonu hono ua o whilawe ia, pia mohono whakahu o kupu hongo fulu maa fitu fo ou, koe uhi ki whenā pasi, mo kupu ni mango fulu maa tolu o e lao atonga ke no whakamau i tautou pū ua noa ua wha. O kuwhakia i ai mawhai ki whakamau ngalahi, ke tūtūni ki hono taofi o i kai ke toi whikau i hono whakaha o hingoa o e tamasii, pe taha keisii, pia mo ngahi makatuunga makehe o ka pau e tūtūni ke toko ai taofi ko ini. Fitu, koe whakaikiki o ngahi whakatontonu o kufukotu i he lao whakanganga o kuatuia i he whakalahi whaa. F. Tūtūni te au whitunga fulmanima, kupsi iua, konga a, ki e. Konga walu, i hono whakai o i tūnga whaipau o lao whakanganga ki he tūtūni te au whitunga fulmanima, kupsi iua. Nei whakatonga i he komiti, nei whaipau ai lao whakanganga. Kana i kai whaipau ke tūtūni te au whitunga fulmanima, kupsi iua, konga si mo di. Ai au whakawaki mo si pela, mo whakatonu lea. O whakaikiki atu aiola o ngahi tūtūni nei kai whaipau i he whakalahi e. Pea mo ngahi whakatu me komiti ke whakatontonu. Nei whakakato ai ngā au e ki ngahi whakatu ai komiti he official atenseniare, o toi whakahu mai ai lao whakanganga koe lao whakanganga whika ua fulmataha a, wanoa ua wha i he whakalahi a. Nei tūtūni a komiti ke whakahu e ngahi whakatu whatonton ko eni ki wharearea ke tūtūni au whangatuku ki ai. Whakamāpōpō mo ngahi whakatu i hono whakamāpōpō ko kakato e ngāwe komiti ke lau whakanganga whika ua fulmataha a, wanoa ua wha. Lau whakanganga whakatonton whika ua ki whamaonga lahi wanoa ua wha. Pea kuat e ngahi whakatu ai komiti o anga peheni. Longa taha ke tari ai report whika hongo fulmahiwa wano wanima komituma ki he lao. Longa ua ke area i e whare area lao whakanganga whika ua fulmataha a wano ua wha. Lao whakanganga whakatonton whika ua ki whamangalahi wano ua wha i he whakalahi a. Like se. Se komiti la, e vai. Tamoe fitu na se kampini si kama hoi mimi pai farene se koe taumua te fito e lao whangang koe ni e se ke whinapas e te fito i lao pia moe ki ono whakamau koe e tautupu anō wha mo no ngāo e ke o lea ko ia tamasi pe taha keisi. Ai wanga e tau o whakawhai ke ai whuilea tamasi mo e taha keisi. Whotu ai e taha whotu e la whangangan ke ta awhia i kai ke whekau. Ono whaha o hingoa o e tamasi pe taha keisi ai au tō tau. Ke kau ki he programa whatontonu e tautupu. Ne whahoko pēr whataha koe e komiti e sea mo e ngahi whamalala ke lau whangangan. Pēr nei kai ki toi kau ai lau e koe ni he programa koe a whengawe mo e kakaipe toi public consultation. Foto atu ripoti sia. Koe roto ke tari ai ripoti komiti lau. Whekao ki pa moe lau whanga koe ni. Ai ukape ripoti nau kai whatonton ki lau. Whamani wa. Sia whakea te kawi kuloka sa sovereign tulsi lentei. Moare tunuk sa miku tawai pulu. Wa tau me fihui e kinistanga ngā whaut whanua e kinistanga mo ui.
ik mista ki muri mi katoa ni afio, ik mista tak mamata, ik parimia loreo, ik mista ako, ik mista fatawagi, ik mista ngai bisnis e branga, ik mista ngowe, isalin haines prinis kalani kan fotofiri, ik no beriti afitu, ik no bere fohe, ik no beriti wakano, ik no beriti la kepa. O bloto ke toko wanoa, ik se. Kai loto ki hono lau. Koe pi kai loto ki he ripoti a e komiti lau. Ik Koe ngā whatotoru no whangani. bere nuku, ik loto ke toko taha, ik se. Oi, taho ka tema ki hono lau tuoa, ai lau whangau whatonton, whikaua ki whamao ngalahi. Lafkanganga fatuntonu ki whamangalahi wanoa uawha. Ko lafkanganga ki halao ki fatuntonu e lao ki whamangalahi wahtolu wen hufulmano. O tutuni e tui ui whararea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Kukula ki hingoa nou uhinga irea mui kamatanga aki. Kupusi taha e ui e lao ni ko lao fatuntonu ki whamangalahi wanoa uawha. Ek mista polis. O jo pese ki tu ifo ki komika kato, de fito pege kupu ta fito, ai kupu tolu e la ni. E mawinga ke well defined na i ma tuoma. Ke oange ke fa maula i ke ne hanga o to a ta ofi. O la ni fo se ke ta ofi ke o e publish a hingoa kaureka pe fangita mai ki. Ya koe foto pese koe consequential amendment pen e alain pepe mana hi la koe ki mo asia malo Kia popo ki foto ek mista. Ek no pere ewa. Tape vamo e riduna eksea. Ko e mea whakia tala whiri eksea kono whakahu koe ofisa koro. Pea mo e pure whakamahe ai mawhai ke whakamau anga. Ko ku whehui pe aku ia pe ku asi i he whakauhinga i rea. A tala whatongi a koe ofisa koro pa mo e pure whakamahe. Ke whakamawhai i he rā koe ni. Ke na kau ki whakamau. Ko e whehui pe ki sea ke mi stālao. Ke ne whakamala mai. Kata pe ek no pere ke tok whawhi he komika katok os tu hifa lau koe na. Ko e la whanganga nia ke whamao ngalahi pe mono suppress pe ikai ngau e ake hingoa o taha o ku. Ko e sea, ka ko te se ko hi ko e whaingamari ki eke ke stālao pakapau. Ko pe mea whituna ke tu pe tu whulao ke tau karea. Ala uinga pe ke whakamala mai, no whakakau e ongo hingoa koe ni, ke whamau angasia. Aloha. Mano, au iku mo toko ake mo whehu i he komika katok no tonga ia e asanita koe na. E ta hukat ki no paroti e foto e knista polisi ki tu hifan ki komika katok. Kalake ki ta parot ke gloto ki e foto whahamarima. Selo kia tita o tawhai puloka sa so are tulisi le intei, mo are tunuku sa miku tawhai pu, re moskela atu, nga tau me fihui e ki minista, nga nga whalat whanua, e ki minista mo ui, e ki minista tak mamata mo lao, e ki minista ki murim ka tau ene fio, e ki paremia leo reo, e ki minista ako, e ki minista whanawaki, e ki minista ngai bisnis e buranga, e ki minista ngowe, salina ines plinis kal nival fotofiri, e ki no pere nuku, e ki no pere te afitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tu wakano. Sea uloto kia toko ua fulmata. Koe pi kai loto ki foto ki tu hifa ki komika kato ai la whanganga, whahamarima. Koe ha whakaloto kia i. Malo e koe ni lawa e tau asni tau whika wha, ai koe ngahi report me he komiti lao, ai koe ngahi la whanganga o si tu hifa koto ki he komika kato. Tau hokat lewa ki he ngahi whamata whakatau. Ai au ku hape me he ofise a tita sine ale, wawhi wa tolu wa wha, pot ngā ki muri, wawhi wa tolu wa wha, pot ngā o tau tai wa tolu wa wha, pot ngā o tak mamata mo e whalau e ewa wa tolu wa wha, komsan whiri wa wha, pot ngā o komsan ma o ngā iwi a tonga, wawhi wa tolu wa wha.
Pea mo e report a ahi a tō tapu huaki ki wafi wa wha. O e ko report ko ni ka pau mo whiwa ke talangai. Foto at ki tuhi ke kong kakato ki are ai ai. Mea mai tō tapu. E mi foto atu e report ko ni tuke pe tō tapu rai ko reu whia me ai e ne report o po wa me to ange o iki pa to tu la ko i kai pe o tu ato ki tari ale E koe nima poin taha, nima poin yua, nima poin tolu, arif ke nima poin yon. Koe fotu tai mini ki tu hifa ki kong kagato. Pau ki tai aha fotu hoik, te kore ki karaki ki tapara. Koe ploto ki tu hifa asnita nima poin taha, ki he nima poin yon ki kong kagato ki area iai. E tō pāmia? Se ko tokanga tau ki he nima poin taha pe. Ke hene a tita senyare. Me ai foke tau kosi a whakaamu ke mai whakataha report ko e nimo e ne whakotu e hivangea ni manoa ki he ngauka puanga. Pe lawa ke arifu e koni kakato kui heni pe ke whakalahi mai ke ne reporti ai. E mea koe nai uhinga kai wharena stari foke ke o mai. E ko hiko ne o mai e ko tawanga ko he ne reporti ko talamai e ne palani ngau e anu. Pa talamai fika whakaluku fua pe ko kuiki ne anga talamai ata to tonu e ngau ko na whakahoko e. Pau tau whakamu ke mai ne report ko niu tau sike foi ata whaalahi taha koe o e pahanga na wange patseti e ngai potu ngau e. Ka koe mea mahui ngā koe ha ai mea na ne whakotu ugo ki he ngai potu ngau e ke whai. E ko mau whakamui mui ko niau mai koe ke hua noa watolu. Ene ngai foto ke hivangea ni manoa. Ona stari e wharen ke whikau ke mai whatahani reporti. Ia whakamatala i mai ene ngāwe ko ia mo mai mui ene reporti. Ai ngai foto ko ene ni whai ke mea e ho whare. Pea whakahoko ai ha ngāwe a pule anga ki he ngai tōnong nong. Mo ha ngai mea une foto ke whakalelei i he ngāwe a pule anga. Mo ha ngai mea ko wa uia ki he whakalau. Malos. Koe whamarat e tū raimi he whamarat mai mea koe nau o stari peia. Ke toki mea mai tita seni are taim kou kua uki ai asnita ai komi kakato. Pea koe te tau parati hoi koe ploto ki he foto. E tu hifan ki komi kakato. Ai koe asnita nima poin taha, ke nima poin yon whahama nima. Sel gati ta fi bloka tulsi lende sa sovaleni more tunuku matau mi fui eknistan nga folwa de moskela tu eknistan mo ui eknistan tak mamata eknistan ki murino kodanya fio ek pare mi leo eknistan ko eknistan fotawaki eknistan na business ta buranga eknistan owe sagin enes prinis kal ni to fi ek no pere nuku no pere da fitu ek no pere fohe no pere tu la kepa che avuto che tocco wanoa Koe kui kai loto ki fotu, whahama nima. kai wala to pe che Mano e taho ka lewa ki he report a ai whawharea rea tau tapu waki. Kat ke ka ki la mai tau whahuma ki report. aho hu mahiva ma si wanoa ni ma lot whanoa iksia wharea tongan alof iksia i bot ai wharea wa nga whiri tonga tapu uluaki wanoa wha o whapapa ka whakahua te report ai wharea na whakahok ke wa nga whiri tonga tapu uluaki ke tau wanoa wha whatatau ki tutuni wanoa o to tutuni ki ngai whataha ai wharea ribotini o whamapopo ngai firma kai nga tonga tapu luaki na o hake I he lontonga ngai whata mo ahi e wahenga me a ufu maval september ke a hoa patopa wano wa fa watawange la mali lere fiduon ho ik memi pa whare rea tonga
ke riportini o babatu o moni na vol te vita fatafi puloka o hofonga fadarea tangata puloaki Me mai whaafonga tō tapu aki. Tapu e sea wharerea, ko tapu ke Tampere Sklauni, o e ki pureanga ka pe ki e kau whaafonga o i tino pere, mautoro whaafonga kakai. Sea pu lau pe motuani ko whakamari e, whakahoko atu e ripoti e ahi a tonga tapu luaki, ai o si haa atu pe i he ripoti, kako tui i tō atu pe hangahi, kongkonga lalahi a mea e ala, ke mō pe a ki ai, nei kei tū pe ai kaweinga, ai motuani ka pe he ki he wāhenga tonga tapu luaki, o kei uruaki pe a tonga tapu luaki, ko ia pe ia nai kamata he wāwhi ua taha o ke iau mai ki he tauni. Kana mau kamata i he whakamao po opo, ua taha ua, hoko mai i ua tolu e sio ki he whakaivia, ua tolu a wha mua lere ai whakahoko ngā ue, pia kumau tokanga lahi, ki he mau whakamao po opo, mo sivi, o ngahi ngā ue kumau si tu a me iai i he taimita tau, nai mahino pe o ku kei hoko atu pe, ai ngahi ngā ue ko ia. Iai ngahi kei hoko atu pe, mo i whakamao po opo ia. I ngahi ka veinga nei os whakotu upe o whai mai aki e mau whono ngā. Ko tui sea, o kos mahino, ko tonga tapulu aki, wahe ia ki he kolo i ke hongo fulu. O kia e kaurese sita whiri ai, whakafuafua i he toko whaafe. Mahino a pita ngahi ako loto o kuiai, ai pure anga, o kuiai ai ngahi ako teo e wesiri ana e ua, konu asi pe wai foki mai apiako tau taha pe koeni, e siasi e Cubans, pe umahino mo yongo korisi, pena e whai pe tokanga o kau mo ki nau tolu he a ahi na e whai, aia na e tānaki mai ki ai, kau ki ai me whanki iako, koeni, kinta ka te ni, na e lava pe o whai hono whakakakato, o e ngahi a ahi ko ia, pe mo e nau ngahi fie mau. Ko ngai ka venga ngā ue le whanonga mahi wa tolu a wha, o ka pau te mo mea begi he PS5, ai au ku aspe ai, na iai po kalama ako, na e kamata ia i he tau kosi i tonga tapu uraki, ma ke he pe ma e fōmu ono mo e fōmu fitu, o ku iloa pe ko e ala whalau whakaako. Pea na e kaweni i he ola le rei, ai ako e nau ngā ue na e whai, ko e nofo taha pe ki he nau IA, peka Internal Assessment i koeni, pea toi tokoni ai pe ki he taimi ko u whakahoko ai, e nau, o ki he taimi ke nau CVI o lava whai mo e nau revision, peka nau toi sio, ki he teu ko ki he CV. Na e wheuga mo e pese te hiwanoa, ai lava, ai whomuono mo e whomfitu, me i tonga tapu uruaki, i he ngahi korisi ke he kehe na anau kau mai, ai whaahinga, na e kau mai ki he ako ko ni. Ko taha e ngā ue ko lere moia i tonga tapu uruaki, ai projecti ai Coca-Cola, pia mo e kau taha pe koeni, o kui ko TRA, ko Tonga Recyclers Association, tataki he matapure ko Simon Evuki, ai aku tuhu ia i he api, o atenisi hanga ange pe ki he malai wa inga hala ano. Ko tui ko whamalo, kai ki hene e minister, a tānaki paanga ka nai me ange, i hono kamata o ngā ue ko ia hono whakailongai, he uai pe whakaamu ki whengawe aki, pia mo e pure anga, ai ako e tānaki katoa o nge esi hina inu, pia mo e kapa alamini ume, o whakafolau me i tongani, o ku awe ki Malaysia pepe ko Indonesia, pia mo Australia, ke lava ke recycle, pia lava ke toi foki mai ki tongani, o whakamahino ko e olai o e wewe na e tānaki me i tongani. Mahino apito pe prokalama e pure anga ia talu mei mua, ai awe ki tapuhia, o fupopou apito a tonga tapu ulakia ke matua ki taaki apito pe me i tongani o awe, o mawahe me i tongani, ai wewe ko ia.
Ko tau tai o pos mahino ai ngā ue ia ko ia wanga maheni. Iai kau tau tai, mālo ni ai ngahi tokoni ai pure anga. Ki hono mau e ngahi waka o tufa ki he ngahi kulupu. Ai o ku kau ai e ngahi whaamiri o ku nau mau mo ui whakaaho me he tau tai. Ne kau atu ai pe ai hono mono mono o e ngahi waka tau tai mau mau. I he whengau aki pe o mahino ko i kulupu. Whare lalanga pe koe whare hūwhanga, o gai whakamalo lahi eni. Ki he mau 8 minister mo ui koe ni mei toka tapu uloaki. Ai kore koe whakatangi, ki tō atua mua o langa ha whare, ta kua ofa mai aki he pure anga ai ongo whare forum e ua. Ke hiki atua mua ai kiriniki mei he holo pe koe ni upu iloa, koe holo mere siri tapu, ki nau ngau ai kai ata au pito, ai whare koe ni ki he ngahi ngā ue, ai kakai e kolo pe tau te whito ki he hou e ki whawhine. Tau tupu ma sipoti, o koutu i pēo, o kai ke puri, ai ngā ue o kwhai, kai ke puri he eki no pere whakawhonga tonga tapu uloaki. Mea mawange pē, ki he whe auhi o kwhai he malai ma inga hala anō, paku mauto ya ua tueni ki he ngahi spoti ke he, ai fu. Koe netball, koe nau kau atu, ku kaulere mo yako ai basketball whaka Amerika. Koe ping pongo, pe ko hatoi mea pe. Pea moi whaka amu pe, ai motuani ka pehe ki he kā inga, ku whai e ngā ue ia mo iwi o e kolo o hulu atu. O kwhia mau ia ke toi whai hano ngā hiange malai akapulu ke toi lele yang. Toi si oange ki he mau facilities, ke hange koe pākingi. Pea beha toko ni pare mia. Ko ne mea ange koe, ke ne mea lere i he fiafi, ke huange, ke malai mai inga halano, o fiu whakasio, ha feitu ke pākingi ai he hak, ai fu api. Pea kei hoka tupe langa ngā ue ia ko ia. Ai si poti, pea e kei langa pe ia, koe ha ai lere i taha. E au sia ka pehe ke mau tānaki, ki he tānaki he tau tupu. Tau rekere ka mo e kau whaingata ia whakasino i o ku whai hono tokanga i kina ki nau tolu ma kehe. Me i he kakai o e kolo pe hei kai peke tuku. A takai mo i langa whakalaka. O kuasi pahino ai tokanga au pito a toka tapu uruaki ki he langa koe ni langa whakalaka. Na iai whoki ai project ia nai ha mai i he hala buna. Ai o pate mo mea ki he talatala noa ki he project laka i monu na whai public consultation ni ai. Na makatunga ia he na i tu uaki i he ope, pe iai mo fu papa na e tā, i he api koe ni ku iloa ko pola taane, e iai e ngā ue u whai ai. Ka le reato mo tu aia o si o atu ki ai, o ku kau ai e fu whare u tu ia loto halapure anga. Ka ko uhinga ia na e whai ai a polo kalama talatala noa koe, na si o pe ai motuani, ai mahu inga ke inform, ke lava pe ke whaha talatala noa ha whahinga langa whakalaka pe koha ngā ue ai pure anga pe koha kakai pe e whai i kolomotua ke nau toka ngā iange o ka pau e hoko ke uesia. Malo ku mahino ku itai ki koe hae tu ku ngai o ngā ue ko ia. Ko mea tatau pe ia i he amanaki koe ni ke teu e langa ai fufosoa koe ni. Ai i he tokoni a siapani, pea os kamata pe mo ngā ue tatau, o whakahoko ki he kakai o kolomotua. Ko pauparema mei fuoloa pe foki, ai feitu maulalo kolomotua, ai ako tonga taeapa sopo tau whaahau i sileri mo hala wawe. I he taimi uhoko ai uha, ai pauparema o safety ki, pea mo e toireti. Ai o kumahino pe o giai ngā ue ai pure anga, pea mo e ngāhi wa atoko ni tau taha o whakahoko ke ngahi api o kumahino o kupalo pare mahi mea ko ia. Tō akau kone matatahi e tongo i o ku ngāwe ki ai whakataha me kau ngāwe a mei te ki. Ko hiko bebe lalahi o mahino ia, ko ngāwe i o whai e he tau kotoa. Peha e kei hoko atu pe, ai whakakau, ai whinga lahi ki he ngahi ngāwe ko ia ke whakalato, he kei tāna ki pe vewe ia ko ia. Koe, polo kalama mahu inga,
ko kamata e tonga tapu uraki ai na isio ki he malu mo e hao e wahinga. Nai ku whakotu e tonga tapu uraki ai ka veinga u whakarea o te he ko e nofo malu a tonga tapu uraki. Pea kore ki he kakai e kolo ke mau ngā u e whakataha. Ki hono pātolo aki ai nofo malu a tonga tapu uraki. Pea wiai e ngahi ka veinga ngā u e ai e ono o se whakotu u pea whai e ngā u e ki ai. Ai ni ku kau ai koe hono ngahi e mama uhila sola na e mate. Kai pehe ki he mausio ki hono ngau e ki koe CCTV, ai aku os kamata whakotu uia i he ngahi ako a ngā. Pea mui ngahi wheitu ku rotonga whai e tala noa me iai. Hange koe kore e kautou tai, ke ai mua ha TV ke ne hului. Ke ha camera, he mea whaita ke ne hului e nau tuku anga waka, he ku hoko foki ai kai haasi o ngahi misini waka. Mui ngahi area pehe, i he taimi tatau o kuiai ngahi whemau, ai lao, i he ngofua, ke whai ai, i he netu, i he ngahi wheitu whakapure a ngā. Pea au koko atu ki ai. Pea koe ngāwe koe ke he nofo malu a tonga tapu uaki, o ku kau ai, ai sio ki he nofo whakakau ngā api. Whe ilonga ki whakakau ngā api. Kau ai moe ako ki he whamiri taha, hoko atu ki he to utupu. Pea moe kaha ulerei, whaito o kona tapu, pea kau ai moe re ohi e kolo. Ai au kusi o ko he kaweinga, kua whakotuu, pea moe amanaki ke hoko atu, ono pātolo aki, pea toi tānaki mai. Hange koe ngahi mea whakaataka i he ahoni. I o mahuinga ia, ke hu o kau i he kaweinga ngā ue koini, a tonga tapu uruaki, ki he nofo malu a tonga tapu uruaki. Kau atu ai pea e ngahi whakatamaki whakai natula, tana e hoko atu pe whoke ngahi ngā ue ko ia, ai ana e talu pe ia, ne hoko mai, ai tanke vai. Mama uhila, gai e ngahi kore, na umai me ngahi siasi, makatuunga ko uai o nau ngahi holo, na e whakalerei o nau ato, to kua okfu fie mau ha ngahi tanke lala. Ke lava whakotu atu ki ai, ke utu vai me ai, ai ka inga kolo, i he taimi o kuhoko ai, ha taimi te tau la ai. Whaitoko na tapu, o ki ai whakotu utu peia o spononga mo tonga tapu uaki, ai aku sio ki hono tokanga i tina ngahi whaamiri, ku hoko e palparema ko ia. Whai ngā ue lahi ki ai, ka kui ai pe moe kulupuia makehe a tonga tapu uruaki, ko mau whangatoko ua pe. O kuna uto ala mai o tokoni ki whanau pe ko ngahi whaamiri, ku mahino ku mo ua au pito pe ia i he whaito o kona tapu. Ngai pukau ko ngau e tonga puluaki ko te mo mea pea ngahi fie mau o mai me ngahi wahenga ko ni e hongo fulu pea moeanga ki aspe kona he te pire kona he pes hiwa moeanga whakamatala whakapaanga ki ai pea whai pe hono teke ai ngau e ko ini aki pe mo sio ai motuani ko lave i pe sea ko e tau ko si ne si tāpala sia motuani mo i ripoti a tita nai o mai ki he ni. Pea ku kau ai pei ai i he whaunga o ku mau ngāwe a ki he tainimi, ai a ku mau whetu taki pe ai ofise wahe ngā ia, mo i kakai koe mo ngahi kulupu o ku nau tuu mai ke whaiha ngāwe. Pea mau ngāwe rewa ke mahino, e ikai ngata i he ene mau a hono toka ngai o ene whakamatala pa a ngā, uhi ngā koe whi mau ai a tita. Kai ke i tuu pe e mau sino ko sirio ke ripoti, mo ata i ki tua ai ngā ue ai ofise whakafofonga pia moe motu ani. Ai au ku kei o ku mahino, pia ku alu pe ke toi mahino ange, ai anga o e whengā ue aki. Ai ofise whakafofonga, kai pehe ki he kakai whakaluku fu ai kolo, pia moe kawe inga pe foki o kai ke mauloto, ke ri e kina hataha, pia i kei hoko atu pe ngā ue ko ia. O tu lai pe ne ia e mea hange ko tā pe kona uase he ulaki pe si. Koe fuanga pe koe pio pōti pe ana e whakotu e tonga tapu ulaki i hono taritari make. Nai whai ki he sekretari seniare koe ni o forumu i he nā e hene mea mai koe ni i he forumu hono whai mai ki tonga ni. Pea whakamalo ai pea i ke whakawhainga maari e koe o mau inasi ai
ai apia ko GMS a kolomotua i a ahi make na e fai e he sekretari seniare. Se a koutu i kumahino vido pe me heri poti ai ngau e na e fai pe a kumau ke itu upe mo poupou ki he langa fonua e fonuani ka pe he ki si kakai ku te tokanga i tina i tonga tapu uraki whokotu watu malo. Oi ki o ka pau ke to iaha whehui ko di popo ke tāni ripoti. E tō Premier. Marase ko whamalo ki he tōna tapura ki he. I tō Premier ka pau ki aha o malanga loloa ko tui e toktunga to taimi. Koe ko me ko siwa ki he wasima. Ta malanga loloa ka tokua to taimi. Koe malo. Parola pare hoi. Ke whai whi mea ki i he ripoti a tonga tapuru aki. Ke tā ua whi ua wha. Tonga tapuru aki. Okay. Ka pau ki ha fotu ki tau tari, pia popo e, kori ki kaka ki tau parati. Ka roto ki tari e ripoti a tau tapuraki, whahamanima. Lukigati tawhatawi bloka, sa sawaren, tulsi le indei, maare nuku. Ik mistagi muring kota ne fio, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere vaia, ik no pere la kepa, se ono tu geto kohiva. Koe kai roto ki hei whahamanima. Koe kia whahalot pehe iksea. Tau tapuraki. Pada babasea ki skauni ko whamalo lahi atu o eike ono tari e whakataha ai ripoti ai motuani ko tui e taimita tau peo hange pe ko ku lere atu ki tua ane nai mahino o pito peo kau me mipa ku nau whakahoko mai tokua ku makehe ripoti atonga tapulaki o tau te fito ki hono graphics ba mo hono ngahi tā mo ngahi i misi wasi ai o ko whamalo lahi atu i o mo tari e ripoti ai motuani pia kuhange pe koe nai mea na tonganke ai tokoni pare mea koutui te matoki whakakolo motu a be ha aho ai mea kou tokanga ki ai whikau aki mo ripoti he ulahi whau e mea ia e tokanga atu ki ai ai motuani mo i pure anga he whengau e aki he hoko atu malo a bitu. E tō Premier. Mase ko whaatokanga mawiki ne ripoti he ko hikoe. Koe ngahi mea ko fu mahu inga pito ki he ne hanga kono taki e wahinga uruake. Koe uruaki sa ko sio koe ki he mea koe he tau tupu. Ka ko whehui a koe ki ai ki ne tari mai ange. E mea koe he sipoti. Se, posi tari e whare ripoti. E nai, kai ke mea mai ai taimi nai kamatai o whare. Whalo se. Ka tapu i tō Premier koe mena hinga ki ai a tō tapuraki te whamalo i o tō whakolo mo tua pe. Se ko ki umawe e te ke pe mai ke mawiki ni mai ripoti. Ko e yang e ko mawo ke se ko me ko tu ke malanga. Mo e ke ai fehui ko ni he ko mawe nga foki se ke fai hatari atu ai pure anga ka pa ke fai hatari ai pure anga ta ko ke o mai nga issue ke fai ki ai hanga o ko me ko finki tari atu ai ni. Ka po ko ta tu a laini atu ia pa. Ka ki tu vai me te ni ma ke ki ha po atu ne me ko ne. Te whātat pe ko hi o se tau asni tai wharearea. Te ke mea mai i he mea ma ke he. Koi. Mi te nima, mea mai. Koi. Malo se. Ka ko whihui a koe ki ai he ku. O kune whakalaka-laka mala e sipoti koe no kolo motua.
Kau mai noi ko ke ha to koni ke ka ko fihu I ki he ne palani ngani he tau hongo funu he kuia e ngahi api he tu amala e o totonu ke whai atu ki ai a whakalakalaka koe o sipoti. E ko hiko kia wahenga e whai mea koe ni. Ko whike mawinga kau whafunga tahau na wofa masimi. Ko awe ko wala ko motua whakaanga ni mala e. Ko tui ko mea tau suka e mtoto marunga ka kai ke mawinga tau tome whamasima. Ka ko mea ko hoko se ko whihui ki ai ko hae palani lolo koe ki ai ka ange mua hatokoni ke he koe hapuia o e sipoti he wahenga nuku alofa. Ai koe urua ki ia. Ko hono ua ko whamalo he kongo ini he koe hiku whangata he mista koe ni sipoti a te uwhaiwa ke o mai kakai ke he pongpongi mo e whiawhi e taki houa e ua ke ton na maa ngai aki ke aonga an malai. Ai koe mea ko whiwhiwi koe ki ai pia ko hono tolu sea koe ni ngāu e koe ni koe I he pesi pesi walu ko ki asvele ni fa pesi walu ki he mala e gani ko hui ko mala e aloa o se fo ke policia puleanga ki ngahi national monuments o ko fatongia puleanga ke ne tau o ko toka nga to mo tuani ko putunga ko aku ko policy ko ke responsible ki ai ke ngau ke ngahi fitu peheni ke to lele yang ke hoko ko ngahi matanga he kwa no tala o koe ki ngutu tamurea ke urea ke historia feitu unu tu veki to tapuraki mo o weki ke nau whaifa matala ko ia ka koe ku fieta no koe koe hale hapalani ki he mala e koe ni mala alo ke he kahau ke tau ngau e ki ai koe hoko sea koe mea koe ni ki he ngahi api ako o koe ke ulami ve ia ko toki lave e ni koe apia koe hiva utu ono wahenga. Pai whai e wakai ki he project ki koe ni Safer Schools. Pena hanga ka he pureanga whakakau e ngahi apia koe ni he mahu inga me lahi ki he whanau. Ke whai ai ngāwe ko toton ke whai ke ngahi apia koe ni ke Safer Schools. E ko lave i koe ngahi apia koe ni o tu e wheitu o kukai ke toka maari. Ko hono hoko sea I he ripoti koe ni o ku hange ko ku whalawi ki mua koe tau polokalama tanu halaena o ku ririu whakatonga ke o mai au e mo takitaha e polokalama he o si whai epe mo no vahe e tau seniti koe ke ngai ke hei ka kou whakamalo awe ke he ne taki e ia ngāwe o whai mo ne tanu atu e o te whakangongo mai ka mautongu ko mea koe koe tangata ko sio ko ke mea u mau ke fai ai ia ango sone wai ne ula ki fana pa to tara no ai amui ka ula ki fana I mea e ke al o mea ko o peti ai tonga tapu ula ki o pehe ene to ngana ese ko pepe ko ai to fai fa tontonu ia ki mui to mea atita seniare mo mea ke ai e kwato no tari o nai o pehe mo pehe pa sai pehe ai ki kakai ko whaosi sea koe ngahi mea koe ni ki he tanke vai pia moe ngahi mea ki he ngahi toileti pia moe mea pehe o uia ngāwe atu ke ngahi whale I tu he loto vai I hala wawe mo I sileri e mea me whaafunga ke whahatala noa koe hae whonga le leitaha ki awe ai ngahi whale koe ni ke kau tāwhea pia ukea pia moe ne kau kakaina e vela nau whale na mautok tari he whala I te ke whakakau ki nau tolu ku more ho nau whale I he vela ai awhi. Ke whakakau nau tolu I he ngahi whi tuu o whi mau ke whai kia hanga whakawangare. Ka kou whihuia ku ua ki he whafufunga. O lagi, I mea kone sipoti. O ku whi mau e lia lahi ke whai ho ngā ue ke matala. Pea namlelei ke mau nante. Sio kanu ko alofa ko mea pehe. Pa hono wa ko matanga ko ko fai pe tala no ko ha ho mu fa ka ko ke tau ngawe ki ko hui ko me a e te mau ngawe ke tau hanga o finga ngai matanga pe ke to le le ka tu pe se ke fa fonga pe ko te ya ta pe me se a be fo malo la ya tu ke to bare mia I he to o mai pe ke hoko atu ai pe mea aki ko no hinga ko e wahinga eik
tamsi brinisi te no fotau ke ka inga ko motua e ilo ko tonga tapu aki se a va ia fo ke mea o fa pehe ko te lue ha feitu ko fakare a ikita pe pehe to pe mea ko ni a to ko ni pare mia ko faka malo atu ko fakare ai motuani pe mo ngau e ku fai ko ngau e ko ki hala no o kulahi ai palani ko o si mau ko whakaamu ke langa ai mala e ko ia. Ko mo mea i be ko fuloto ano. Ko mala e akapulu na iai uiai whakaamu mo i pacheti ki ai o si mau moia, ki hano tanu, ki here volo, ke toi mau lunga ange, pe lava ke ki tape vai o e toi nofo anga vai. O ko whamalo atu ho ue i hake, ho mea mai aki e kaweinga ki he tūkunga, whakakere o e api koe ni. Mea i peia he eik minister whanua o mālolo atu, kai pehe pe umea i he eik minister whanua i he tainimi, i o kulotonga tu ai kolo, pea mo e kakai o kunau kleimi ai konga koia, aia na ku osi a i peia he tainimi. Pea na e os whakahu ia ki he whono. Whono atonga tapu uruaki, kua nau o sitari, ka au ki hatu unga ke whai ha whakatontonu whakalao he konga ko ia, kua o siai e whekau ai whono ki he motuani, pure whakawahe mai ofisa kolo, te maua uki ai. Ko whie mau kere atonga tapu uruaki, he nai whakaamu whoki ia, ke ua e ongo malai akapulu. Ko nai whakafoki o taha, i he whainga pe, kai langa ko nohinga ko i kei whetū kuaki, ai tu unga whakalao, i he konga kere ko ia. Pea e kei hoko atu pe, ai ngā ue ko ia, he ko sia i tūtuni, ai whono ia ki ai ke whai. O hanga atu, ai mātua ko Jim, to ke whai whakamalo i sino, o oswhia mā uia ke whakalahi, he tainim. Whakatatau ki he no, tokanga e kina, pea mo e lahi e sipoti na e toi tānaki mai. Ko tui ke mea i peho, mea ange uai mo ki mala e fuhui ai loto. Ko whakatutu ke aluia ki tua, pea iai hano pare ai, i he taim tatau, o kumo ui au pito mo e maa i moa ia ko ia. I kolomotua, ai fuhu, a kapulu, pea koe net polo ena he ualu o toki tāpuni pe ia he hiwa po uri, ai whakamalohi sino, ai kalapu net polo a kolomotua, o au nau whakalere mo i tuna meni. Ko ni go hu mai eni ai basketball of America. Ko fangi sport ke hange ko badminton ni mo fangi sport ke he okulere pe mo ia. Ka o ko si mahino pe ko fu to tua. Ai nga u e pe ko activities o ku fai e malai mai nga hala no ia kia ki he ivi ko o e kolo. Pe ai mai u pe o hange ko whakaamu e o atu ia e pare mia mo ho e pure anga ha me ke fai ai ha tau whengao e aki mo ha whetokoni aki. Hange pe ko tala noa ko mea ko nu hoko ki he kliniki. Na e ai kliniki he aho ko e o se hunga tonga hunga ha pai. I he project e aho ko ia na ui ko super clinic. Ko ni was mea mai e mau e minister mo ui. Ka taki uka kia hasirini ke langa ai kliniki ko na. O hatu bea e ungo ki i whare whoromu ko ni e ua. Kau toi wakai atu au e toko pare mia, tau whia mau ia ke tolu. Ai ki whare whoro mo. Ke tānaki mai o whaa a ke whare piskoa. Kai lava ke lava kakato o mau whanonga whakataimi ai, he kua mea mai mau e minister mo ui, toi kumi ha kere, ke whakalahi ke tu uai ha health center, o kolomo, e wahenga kolomotua. Koe api ako iyo, koe ku mau o ku iai ai kau ai GMS koe a kolomotua i he safer school. I he taimi tatau, pau te mo mea ke he halabuna ai, ne iai foke ki i konga ai na ula ki tuu ai e kliniki he konga api ko ia. Nai si ai pe kore ai api ako ke tukuangea mo ki i konga ko ia, ma ki nau tolu, pea i he pure anga aho ko iana nau iyo mai, ka u te kiai ke whakalao i, ke to mai a mo ki konga ko ia, ko e konga ia ke whakalahi ki ai GMS a kolomotu a. Ko e ngahi mātanga o tonga tapu uruaki.
Na ia e project na iloa ko na moa e takilerei na e tataki e he tahine princess la tupu i peka mo to tupu a kolo motua pe na e whakamaunga ki he fungasia ko veiongo pe a mahino e ngahi whatongia ke he kehe pe na au ke he tukunga i he teu koe o e whakamaa kolo a kolo motua ki he forumu kaunere atua i e motuani ne ia e tukunga o sia ko veiongo mea i lerei peia he tokoni paremia he nai ai. Pea tokoni mai rewa ai mātua a kapulu o whai hono to e whakamaa o e sia ko veiongo. Nei lau tāpua ki ai pea ai motuani, pea moe whanau a kapulu a kolo motua, i he whinangalo, me loto palasi, ke hoko atuia, ko e whatongia o e a kapulu a kolo motua, ko hono tau he sia ko veiongo. Pea ukei whai e whatongia ko ia, o au ki ahoni, ko e kino pere whanga whikaua o tonga tapu, iai e ne tokoni mai, ko no hinga ko i whatongia ko ia. Aia o kukau wai, a mala e a loa. Nai whai rewa e mau savea, o hau e kau savea, o savea i fo a mala e a loa ki hano tūkunga to tonu. Pea ulawe i koe a koe na e lere ki mua koe ni ku mau, nea e whanonga ia i he to a boundary. Aia o kei hunu ki peo au ke he ahoni, ai fua to tonu, o i whai toka mala e a loa, ai a koe o utoa ko he turiki mahino utoa mai a ke halapure anga. Iai e whakaamu ia ke whai hano toe a, ke matamata lere iange, he kumooni ho o mea to koni pare mia, o koe taha ia o ngahi maatanga, pia hange pe ko mea na ke mea kiai te ria na tangu tamurea, rea ki he apini, ka au whie mau ke whai ngā aue o tautau te whito ki hono ai, pea whakafoki ki he boundary to tonu whakalao. Koutui koe, peko te hāhanga tue ngahi mea nā ke whai mai ake whakarea ai eik to koni pare mia sea, koe ngahi ngā aue a kolo motua, pea moe whatongia o e motuani, o kukei nofo pehe whakakaukau na akurea aki ki kolo motua mo tonga tapu ulaki i he kamata, o gou hangeha teri uri ai pure anga. Ha peha ki mea ku tafe mai. Pea whai ai e whe aonga aki, pea o koutu i lahe moe amanaki e tuku kotoa atu, ai pacheti ki e ngahi ngau e koena ku ke mea mai aki i he wawe tahape. Malo. Se ko wha malo pe ni tari mai whiu i ko hinga koe koe ke sea i he ko kue e fui palopale ma lahi ia he tau whenke langa whakalaka koe kere. Nai mea whuke e mista mo io pe he ku hiki holo e u kliniki koe u hinga ki he kele. Koe ke whai hano whakawhainga maari e kele kai lava o hoko e ngai misi koe ni. O whampeu sea ke o ngona pe mo ai konga koe ni ai kere he ko whihia e mau ngāwe koe i he moi. Koe mau lere atu moha ki whale ke whakanonga ki haki whamei tala mai koe kere kehea. Papu mau iri whia hono langai na hau e tō taha ko ona kere o si tūri. Papu o si hoko pēia. Pea koe taha, koe ngahi kere o koe sevesi o kukai ke totongi a pūre angahangi koe potu ngāi mo ui. Ko lere mai me wawau sea koe ngahi wheitu ia, ne tūai e ngahi kliniko ni, ko tuku koe uhi koe kai ke toi mau ha kere ke whai e hiki. O ngoi pēsea ke te au i he tuunga koe e koe uhi koe kere koe ko hamea ke kaunga ki ai. Koe ko whakamanatu pe ko tau whare a hono mahu inga ke tau whakalaka. Koe ha uhinga ke tau hangai whakawhainga maari e. Ko tui koe whatongia o e toko taha kotoa ke ne whakawhainga maari e ai kere ke whai ki ai. Ai whalanga whakalaka. O hange koe mea ki he ako pe moi mo ui. Sea koe mea mahoinga ni tahana ni ai mai koe e ku whakawhihui ki he malai aloa. Sea, ko malai aloa koe konga pia mea whai ke uhinga mo tala noa. Koe fu e lia kotokotoa koe a ko tau historia ho tau whakatau atai na iau tuku ai. E sia ko veiongo. O koe e whatongia e puranga pau o si liriu e he puranga koe ni ai policy pe o ngahi tutu ni. Ka koe ha mea whikako mo tau historia pa kuia koe National Monument. O ko tapou ki tonga tapura ke mea mai moa moe palani whakaluku fua ki he fu e lia kato he kuia ia pola taani. O kuia sia ko veiongo o ku tanua e Captain Kaloka.
Ko feitu ia na no fa fina u kala lai pangai motu o me mai ki ai tu ha me te ne fai ki kauanga tu. Ko me na lolo ai a fina u kala la ko talange toki wa me ki hanga mai mo ki fai ena klasi ako. Ena tirau e fina u kala la tohi mange o guingoa. Ya ala hi fo toki u ka me to afo ma mo lai kaka o tohi. Ya kata he a fina u kala la he le sio hi fo kono hingoa. I he fuafua taimi. Koe kamata angai apia ko. Kau tapo o ki tonga tapu laki hao moe maska pereng koe ki he wahenga koe o ku tuu ai aho tau historia ta e toi ue ia. Kai ke uloto sea ke unga ke lea koe ni sea ka e mokulu ho tau historia. I tau tai tokanga. O tu ai moe palasi whakatui. Ko whare tu uloto. O he kiki langa whakalau sea e ngahi whetu he koe whilaho noi koe kolo motua. He koe koloi na kamata mea hono whanau a historia o tongani. I hono whakatawatai nei e tu pōulaki. Tupea pakatau e ewa. Tangata whaifatongia pia ka wataha e hohaa mo te mea patoki hau pia pakatau e mea o mo ne pōwai. O tokoni ka tau whahau i te hataha te e whimau mea. Ka ko uhinga aku ke kolo eiki mea mai to tapu laki mo mea firmau e puianga. Ko tui ka ki te hataha ia te rea. Ko tau kolo oe. Whai ke e tau uta mo tau historia. Ko tangatu e to tapu laki ka more. Ko koe te mautuhu atu ke he koe whakafofo ngako. Mea ato maha palani ki hono rehabilitation. Sia ko vei ongo pola taane kātoafu e ria ko ia. Mai mo mea ke tau whai ki malai aloa mo ngahi wheitu. Ko tau o vave, o tu ia i whe. Nei, hola ke kakai no tāpala sia nau, hola ke whare vave o to iai. Hei ke ngari nei kau toa. Koe ko tau whaahau pepa mo poka tau nana tuu nei, tuu mai mo vave. Ka ko kore atu toa tapu laki. Ha umwe mea whaamu ke whai kia ngā we. Kai tuu tai tau historia, koe mistata ki mamata. Teke mea kaha mea? Tokoni, Teke tokoni he ko tau ko vela ta ko mea e nai. Ta ia ki moto po tau ko mu wongo ngata. Fai mo ke fa to kon to tapu la tu ga mea fai fa ta mamata ki. Malo sea. Fatapa tu ke feitu na sea. Ko tau tu pe sea o mari ia po tau. O ku ia rea pe sea. A good leader knows history. Ko taki le rei, ko taki ko he lita le rei, ko historia o le ilo. O uhinga e sea. Ko historia o wope atu e teiti. Pe ko fonua, pe ko hingoa. Sea ki whanau tonu atu. Sea ku whanau mea mahau eiki. Muka kai fonua ke tāno historia ko ni nā whau mauhala. E tau whanau a ko mo fonuan. Ko anga e nā vesin mo na mawana ka historia. Ko e pe mga hime e ki whakarere i he na mau. Malo sea. Sea. Whapapalahi ke toke tā. Ka pauna ki tai vivo ke ne ki whanongo. Pe ko haa koa e uhinga. Ko hai tawek sini. Hei kai te whangau. Whakai ki ka mlai a loa. Ke whe na hala. Ko e ku o atu. Ai fo irea ko history ke apply ka e tau mo ui. Mo tau ngau he whare ko rea sea. Oia. Toa to tonu ke o atu. Pa te uhanga o hake i sea e ku ki te pete. E ku ki malanga ko rea sea. Ko mai a loa e sea ko e ku ilau ki ai. O whetuna sea ko tui ko ke mea. Ka hika ke ulawe ki ai e sea te ria na pehe ko whahatalai hana mai. Ka aku totonu ke whaka-ofa. Pea ko mai a whatonton. Tap mo e whetuna, tap mo e Prinis Kalauni mo e hoek mene pa. Ko ku whatontonu e sea ke whatonga ia ko os paloti e ripoti pa ko os. Katau ko minte ni mape na ke ngofua. Kata fok maya na lavat mo taha. Malo. E sea ko tui te utala ngofua ki e no pere. He upehe pe e tau ngā ue. Wai taimu tau e miti ai o peata ki mea. Ko ka kapate tau pehe u tau whiofofai. Ka tuku se maki mite ta. Ko malai aloa o kutu ue i tonga tapu waki. Ko whaiwhaha iwa na ki tahi o lere me palasi ki sopo. Ko whaama o pe tonga tapu waki ki hamu e whakatoka ngai se kau hiko veve.
Koe si ngā ue whai werenga, ai ni ho ia whaofai. Na e uhinga bea tonga tapu roke o kai ko koe. Na e uhinga e ko historia ia, me palas, ki soko, pa wea malai aroa. Ia ko maa masani, pa ko tui pēna e tamai peho kau tama wafonga na kange ki umu. Malo. Ka koe patiseti ko maunga e anki ko osi. Koe ane pehe, ko atu pehe whafonga de historia, ka pehe ka pokatau, ko velata ene o whakaha atu ene. Koe taimi pe e mahi noa e wafo historia koe e ua, ko ene nonga e lera e whanua koe ni. Malo sea. Ku whamalo pea ke ko mea na mea ke tokon pare mea. Koe mea i ok tonu ai wa e motuani. Ke tuku atu e un proposal ko ya o alu ia tau ke swimming pool ko ni fo o asop. Ai ni na mo mea pe ko ia ia ne nai. Hatai me lere ai mo fo so. Malo. Mo e fidona se tata mo tama briskani ba pe ke me mi pa fare. Koe to ki fie fo to pe motuani koe. Fie fra malo pe ke fa fonga to tapula ki. I he report fra fo fa ku. Mea ke fidona se pa pe ko fare iki. Patanga ne pe moia ko uluaki. Uluaki pea to tapulaki ngai mea ko to. Na te ki wakai fa motuani he ku ia malmalu fo ke tunga matuani e komiti una to ngai mamahala. Si a pita ngai mamahala e vahenga ko ni ku mate. Pa ko fa malo ki he e ko fe mamahala ko to tapulaki fe nga fakato mo fe mamahala fa ngau hiwa nima. Foi mama fangeu fitu hiwa gulo foi mama pe tahao no mate toga uva henga una oferta na tole takte au tup ke wa ngel tup ai imagino ka te au mata na ko ndi ko na tonga e mama hala ko ndi me to atapula pa ko fie pe awai he pa pe ke ulaki ma pe to atapula ko fa malo ke report fra ko fa pa ko fotua de report ko ni fra si pe ko kor ke ho ek minister ke avelata pe mo po katau fra mama o apito metano historia ai mo ki va kai holo pasio ki ka lauta malo se Malo e ko ki taririo con karato. Wala wari. Tama bini si. Au mai o e community. Ale mi are o kama te pire community. Hoi ke u te whalolo a koe ui ka tau taimi. Toi pe me i te tā nima. Ko pehe mo ke tau hoko atu ki a tonga tapu wha. Whao se tau ripoti ai Ko lawe pe mea na mea peke se a tau hiko lao. Ka ku tau lotonga nofo i o ripoti, ke whao se pe ka tau tok foki. Tama e whetuna ksia ka pe ke tampringisi, ka tapot ke pare mea reo, ka mai hau e ke komit ka kato se kai. Whamalot ka pau e ki whangamarikan ke whao se tere ba a report ko ni aia nai osi vai ua hono report yaku. Se apa ko e pesi tātolu te hoko atu ai. Ai au mei natula te tau ke whoksea e ngahi whia mau vivili ko ni a ngahi kolo. Ai a pesi tātolu ko e whakatahaini i he pei o manu mataongo. Ko ai te mi wana hange pe ko ia na me kai ho eiki i he topuluru ko si me mei pe ten tatau pe ia. Ko e tanu hala pe mo mama o hila o ku mo mua i na ngahi whia mau. Hange pe ko ia ko ni haia te uaki moi ua. Ko mea ma kehe o haia he nisia ko ai te whika wha ko e wahe a kau ngā ue o ku uhinga nia ki he minimum wage. Ngai kore e kāinga ko ni ke oange mua hato e whakaiki ki e pure anga ko hai tukunga o ku iai ai lao ko ia. Ko hai tukunga o ku iai e ngā ue ai pure anga ki hono whakotuu ai wahe si taha mai kau ngā ue. Pena iai ngai whakatata whakaofa o pita nai o haki e whakataka ko ni ai kakai tonga
o nau ngā ue, unga ngā ue takai holo, ka o nau tokanga ke ngai to tonu, ai ka kai koe a kawai, ai wahenga, tunga koe a wahenga. I he ai temi whikao no, hā mai mo lawe whikao kau ak pe moia, mo nau tokanga ki he tukunga api ai ngai pisinisi a kau esia, kau muri, ke whakakau i mua pe iai ha pisinisi, e lawa ke mahina o tukumake he pia me kau tonga. Lawe ni o kaunga ke whakakau e langa whakalakalaka o tongani ki ka uhange koe na tu whahoko e pure anga. I ai temi hono walu e hau eiki koe na ku fotu mai pe ke whakakau me ke whahatau si mo ui le lei kono uhinga pe koe makatu unga i he e lahi a tengitange e hau eiki e wharearea. Mahalo pe mo mea hangi koe ko mea na mea mai kia a pare mea re ore o ai mahu inga koe a mo ui le lei e whahoko whatongi apa koe anga nia ai mea mai a kakai ko ripotia ni wafe wa tolu ke wafe wa wha una foto mai ke tau ki si mo ui le lei a ki nau tolu koe o ku mea mai ki e whare kono inga pe ke whakapau tau mau e tunga mo ui le lei ke hoko atu e whatongi a e pesta wha koe a ahi e nia na whahoko ke kāinga o umusi ai a tatau pe ia pe mangai whia mau viviri ko tokanga i pe ke tanhala ka ko whamalo ki kabineti ko ina toki osi ne na hanga whakakakato e ngā ue koni pe a ku hoko atu ai minister ki he ngahi ngā ue lalahi ono mui mui i ke whakakakato ono whakarelei pe a mo te whakakakato e tanu koni ke kāinga o umusi mono hara. Ko tokanga nia ke atakai e sea i ai temi whikaua me kāinga i pe o umusi. Kono inga ko ne hā mai o kea ngahi ko ngā api ku kamata ia ke whai ai lingi veve lalahi. Pea o ku pehe ko tahania ngai hala pure anga ko ia na e ahi ani i e kau e mau kau sekretari koni koe i he mau ahi takai holo koni mau me wharearea o whai tāhe ngai e lia koni ai au hape pe staffa. Ko ngahi veve lalahi o ku waku e kere ia o tanuai e ni i pe tupi o lunga. Pea koe pe kore sea kone ngā ko tu e taimini uro tonga lere ai hiko veve lalahi a tonga tapwha o ngata i whangaloto mo popua pea o ki taofi whakataimi mai kono i ngā ko whakalelei ko ia whai ki heli ngā veve tapuhia pea ka pau e tua ia ke tuu koe aloni ke wike ua e ki lahi e ngahi mau peheni lingi holo e veve ia o tanu pehe ngahi api o ikai ke nofo. I pesi taha no, ko e kore nia kai ngā ke iai mua hanau holo whakakolo, me mei ko e ngahi kolo, pe nofo whakakolo e tahataha i tonga tapwha. Ko e holo whakakolo pe e ua o maulawe i ki aia e ko e holo whakakolo i tauriki ne toki langa, mo e holo whakakolo i popua. Ko toi ngā puhala, pe mālombo i ngahi holo koe ai ngahi siasi, o ku whai ai a whakataha, whakakoro, whakawharearea, kau e pema ngai mea purehanga, ngai komiti whakalakalaka. I he pesta whitu e ho eiki, aia koe a ahieni ki amanaki fo ou, koe ai temi makeheni, na haha ke ai, aia koe a ko, na e whakatu uia ai ke whakaukaua mua ke hiki hake tokoni e purehanga, ke ngahi apiako aisiasi. Ke whakapapau i pe o kuna tua tatau i hono whakaivia whakapaanga tatu whito ke whakapapau i o nofo ka whai ako aisiasi i he ngahi ako aisiasi. Pako whakatu e na o mai me ka inga koia o amanaki fo ou. Kawai pe pa moe tanu hala. Ko e whakatu ko no ua ia hena sea na iai me whakatu pehepe me ngahi whaitu kehe. Ko e whotu mai ke whiri whakapāti. E whakaukau mua ke ngā unu e whakalakalaka whakapolitikare te whakaukau i pehawa ke whiri whakapāti ai te mua i he pē stafitu. Te ngahi project ke he pēna e whai e kore ki ai, ko e kore a ka inga
pe lava na projeki kono hinga ko e whangapuaka o whangawhakatapu. O ki ai ui whokia te mini ki takta whakahu e ne whakamanumana. Pea nai o singa uenga kau polisi o whana ai whangapuaka o whangawhakatapu. I he pesta havalu, ko e aahia ni ki kumwhonua uaki pa ko ngai ni o halarewa ai hau eiki hange pe mo mea ki ai mei tatau pe a ngai fia mau viviri ko tanu hala ko ai temu uaki ia pe mo mamahala ia temu tolu mate ai wila ia temu wha pe i he wā ko tokoni ke kau whainga tā ia kore nia e hau eiki kono hingana e koe whae ni na e lea i e whakataha koe ni. Koe taimurou tā whea i ngai wheitu upa o wha au whae ni ko kuai nau kau whainga taha ia, kau mahaki. Ke ilo pe te nau hiki me whe, haa me whakataha koe ni ko taimurou tā whea wharewa ai whanau ia mohe ngai kau ngā api ko mātu ka nofi pe mātu a e api ko nau toke tonga e nau ngahi koroa. A koe uhinga ia o lawe ko ia. I e pēsi taha hiwa, koe ui eni i he pēsta hi wā, koe ngai whakamore nau o hā ki he kakai o ngari lahi, koe ngai wholau, me whakamore ke ngai mea lere, ai o se o hake pe ia i wharearea tonga i he taimi o whemea aki ai ki he patseti, ai a koe nau whakatu me pou ke whakasisi, ai ngai whakamore ko ia. Me viai mo e whakatu ki ngau e koni ki hala whakaukawa, mea pe i ki minista ki ngai ngau e lalahi, ke update mua e kakai ke tūkunga au ki ai ngā au e ko e ni kono i ngā o ku fōu mai ia i he whetu o ku nofo ai e kakai koni umsi ka pe ke peo manu matango pe me konga koni o kumwhono au laki pe koe konga koni o halarewa. E sea e ahi koia ki maufanga nia iei e nau kore make mai i pēsi wanoa. Koe ngahi mamahala lahi ai o ku mate pene os fai pe savea me reporti ko savea ko ni na whakahoko ia e kaupori whakakoro o nau whakawhonu e ngai whomu omi ke ofisi whakawahenga o osi whakahingo ai e ngai pou mo nau whika me ngai mama o ku mate. Ko tuipe e mahako hao heni ke mahina e valu ono ave mo e kei taripe. Ka koe mea ia o ku viviri ke tiki nau tolu ke ngahi mama, hala, ki e whetu ko e ni, o tau te whito pe ki loto maufanga e sea, o se ai tu olahi a wai e pouri koe mooni pe ia. Ko ne hanga tonu mai pe matea e mama ngata tonu pe i tonga tapu wha. Ko e tūnga e kui ai koe e, tau whito ke hala he ko ni, ma ko whimam pe taha ulo ai. Tau toi ngā mate katoa ia. Aia koe kore ia whikaku me mamahala, pa koe ai temu whikaua, koe kore nai te whakarerei e ngai holoko whai koe ki ai e whakataha. I he tau ko toa pēa ku whai e whakataha. Kono i ngā pēa koe kia holo whakakolo, na koe nau kore mai na iai tonu e tau pure a kaungteni i he pōko e ni, na koe nau kore mai pe ulawa whakataha ke whai hatoko nia e ngai holoko whai kia whakataha. E wai ngai holo whakasiasi. O whai kia whiwhare area. Ka taha kia e kau pisa kolo, kau pisa whawahenga, kau whakafofonga. Kau nau pepe lava mua o tokoni i ki nau tolu i he paanga whakawahenga. O kau ai pe me ngai whia mau ke tanke vai, me uta wewe lalahi ai ni au tonga lele i he taimini e hau eiki. Koe ngataanga ia o ahi ki ngai kolo tātahana e whakahoko ki tonga ta whaa aia nau kamata ripoti atu i e topuluru ko o si hau eiki. O ki ai me ripoti a tahana e whakahoko i he konga ki mui e tau ko o si u taiki o mai ia sea. Ka kou pehe o whotu atu ai pe ai ripoti ko ni na lava ke tāri ia i komiti ka kato malo abito e sea ai mau whainga maari. Fotu ka popo, ko ia kulato ke tari a ripoti ko ni, whatatau me whamatau a eik minista ka koe whafonga, tonga taptolu, halo ke heke nima. Siellä ke a timstanta vi bloka tulsi lentei
mo le tunuku sa mi kuta vai pulu le moske la tu va tau me fihui e krista nga fa fonua e krista mo ui e krista ta mama tamela e krista ta na pa nga humai e krista ni muri ma ka ta nya fio e krista ko e ki parimia le reo e krista fa da waki e ki krista ki nga business e pureanga e krista ngoe e no pere ti afitu e no pere fohe e no pere vaea ke o ke to ko fu mahiva Pau kai ke matu kai whakamai whakata tau ki nima. kai ke ha halo to pe xe Hoi, ko whamalo a. Ka pai pehe pe tau ripoti hoko te weekend e wake pe tau ngau e. Ko mahu inga pita pita ke motuani ko hi ko i ripoti ko ni e whiunga tonu ia ma mo whau e pacheti ki hono whaho atu a ngai whi mau viviri ko e kakai whanua. Tau ririu o wharearea. Hoi ki mo pa tole whare ke me mau inga ko tokan ki ai whikawa ken mo ngahi toi whehui nei tuku at ki hoi mista mi ka whawhonga e kakai whamanata pe toi whehui whika ua ua whewa nima toi whehui nei awe me whawhonga wawatani ma ki e parimia nei ton ki o mai tari me parimia i ahalua ki o me ai koe topule lula wiko o si kana o mai tohi poaki me parimia ko he toki me mai atahao no to whahu mai ni tari toi whehu i whika tolu a whewa lima toi whehu me whawhunga wawa atahao no i he eknista ako koe tari ki toi whehu ko iana ton ke whahu mai ia i he arua ki o me ai ko tupule lulu e ko si nei mai i meiri ki he karake me eknista ko ni he aho ua o me ai ko awharai te ko si ka ko hiu ku whemau ke o mai tohi tali i he whotunga tohi o asiai leta head o ekmista ko whaunga ngā ue whaho ko wharen. Whamanata peke ekmista ko ki whakakato mai tohi ko ia. Pepo ki toi whehu i whika whawa whehu lima me whawhonga toa taptoru ke ton parimia. Ko tari ko nina e ton ke whahu mai aho ton no e pereri. Whamanata pe whakakato mai tari ko ia. Iha tohi o hangi ko ia ku mo whamea ki ai o mai pe leta head o pot ngā we. Whaosinga toi whehu i whika nima wa whehu nima, toi whehu ni a whawhonga toa taptoru ke Krista polisi. Toi tari ko nina ton ki o mahatari au tono e pereri. Mai nupe ki ana o mai tari wha i meiri me Krista ka whamanata pe whaunga ai tari ki o mai ia tohi leta head me o pot ngā we. Le sitai ki ofise karake. Ko hiku tāpuni whare a tōpere lulu, teu hiki mai ai tari whehui, ai whahoko he whiawhi o tōpere lulu ki he puri lulu. Ai koe whahat peke hoi mista ki mo teu ki ai. Ki tā mea tā min hau eki, tō ngai tau ngau eki, kom kakato ki tō whakakato atu he sea. Mo mea ki tau ki res, tō e whare ki hofua pampoku. Koe kiesto ai ki o siso kais, o whalahe toka tamai, whela mari marion, ke ki tā toka toho wan whaipio taingata. Amen. Tunga i heanga lelea pureanga Australia, o kumalawa i ke mau whakamafola hanga tonu atu, a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.